Pastor Bial, KGP Conference, ang tusong sungte, kosyon haute. Sabay ka lang pa iswa Krista mingin si Bay kapag katsewo. Tumangan na ano ka nga. Zaut lang north ka, ano yung tiya kan lao lezo ko ba? Sanso, kanan sin ko ala ang ay pukahan. Han jumli ay suan, bial so nga po ni si mun siyang hanzay ko ali. Lok thaka kantan pang muzaw na sila niya anuam katiya zanina helay muna conference in kenghi kalawlo zo kani so bang zani in maarong bona hun chanay theitura shwai to te tu sak na tere pathian ompoi na malso na kadong hi kalo mema lom thu sai ani pathian fakle choi moinan imoi bere tira nansangi
elpa chu ding lo se